Abinubira ubwo bujura bw'iminzani tujuje ubuziranenge n'abaturage barima isoko ry'akarere ka Musanze n'akarere ka Gakenke. Iminzani y'amabuye nizwi nk'iy'urushinge niyo itungwa agatoki mu gutanga ibiro bituzuye. Iminzani yo mu soko nago yujuje ubuziranenge. Uragera mu soko wahaha nk'ibiro 20 by'ibirayi ugasanga ni nk'ibiro 18. Ubwo rero turababaye cyane mudukorera ubuvugizi mugira icyo mwadukorera mudufashe ku minzani yo mu isoko. Oya rwose ibintu birakomeye ukuja guhaha ibiro bintu ugasanga ni ibiro 3. Warangiza ukagaburira abana nibanahaga kubera iminzani iri hanze. Mutubabare mwadutabara bagashira ku minzani mizima. Hari je nigeze kugura ibiro 50. Icyo gihe nari mbijyanye mu majyepfo mu kiriya cyumweru ngezeyo mbikubiye nsangana ibiro 45. Twasaba ubuyobozi kugira ngo abantu bacuruza babakurikirane bamenye kuko natwe abaturage twere guhiramo. Ikibazo cy'iminzani tujuje ubuziranenge ikoreshwa n'abacuruzi cyakunze kumvikana hirya no hino mu gihugu. Uruhande rw'abacuruzi bakorera muri isoko ry'ibiribwa ry'akarere ka Musanze ndetse n'abaherereye mu karere ka Gakenke bose baravuga ko iminzani atari yo yiba ahubwo hiba nyiri gukoresha umunzani, bagasaba ko bafatirwa ibihano kugira ngo bo gukomeza gusebya akazi kabo bakora ka buri munsi. Turuka ku bacuruzi bamwe na bamwe bagenda badusebereza umwuga, ariko cyo kirimo kandi birashoboka ko gishobora gucika. Kimwe muri byo ni ugukurikirana mu buryo buhoraho burambye kandi buhoraho iyo minzani bakareba uburyo bayikura mu kibuga, hanyuma ikindi ufashwe agacibwa amande agaragara. Bari kudusebya umuntu ari kwiba ari umwe twese bakagenda ngo turabasamba bana bafata mu kabare kumwanya ngo tubakorera iki. Ubuyobozi bw'isoko ry'ibiribwa ry'akarere ka Musanze bavuze ko hari abacuruzi 4 bamaze gufatwa bacibwa amande 200 kuri buri umwe. Uyu ni Gasimba Kananura, perezida w'isoko. Abacuruzi twabanje gukorana nabo inama inshuro 3 enye tubabwira ko kwibiye ku munzani atari byo, ariko ubu twarabihagurukiye kuko hari abantu 3 b'abacuruzi b'ibirayi twaciye amande y'ibihumbi 600, buri muntu twamucaga ibihumbi 200. N'ubu hararuwaraye yibye, ubu tugiye guhamagara ngari tumuca ibihumbi 100. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bavuga ko bakomeje gukorana ubugenzuzi n'abikorera harebwa iminzani ikoreshwa itujuje ibisabwa. Uyu ni Nizeyimana Jean Marie Vianney, umuyobozi w'akarere ka Gakenke. Nubwo ki wenda harabaca muri humye, ariko ubukangurambaga turabukora kugira ngo abantu bajye gukoresha iminzani myiza yujuje ubuziranenge. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ku bufatanye n'izindi nzego bemeza ko hari urutonde rw'abacuruzi bamaze gufatwa kandi ubugenzuzi bukomeje. Uyu ni Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Dr. Jacques Chrysostome Ngabitsinze. Turabafata rwose benshi, none njya no mbahe message bagenda ugasanga umunzani yavanyeho 2, yavanyeho 3, tubafata mu kawunga, mu birayi barimo benshi cyane, abantu bose bacuruza imyaka. Dufite liste ndende y'abantu twamaze gufata, icyo tugiye kurengaho gusa kubafata no kubaca amande ntago bihagije. Iyo bikoze rimwe ukabikora 2 ukabikora 3 ntiba bikiri ikintu cyagutunguye, n'icyemezo barafashe ubona tufata ibindi byemezo. Ikibazo cy'iminzani tujuje ubuziranenge cyakunze kuvugwa cyane cyane mu masoko atandukanye, ariko iyi Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ikavuga ko yakajije ibihano kubiba abaturage, dore ko iminzani yujuje ibisabwa izwi ariyo bakwiye gukoresha mu bucuruzi bwabo. Robert Byiringiro, mu karere ka Musanze na Gakenke.